biragoye nubwo bigoye ariko tugomba kuyibamo. Nta wubiyobewe yuko kuba muri iyi si ari ibintu bigoye ariko tugomba kuyibamo. Isi tubamo ifite amabanga menshi muri yo, ndetse hari ayo wakwisobanurira biciye mu nyurabwenge yawe ndetse n'ibyo ubonesha amaso yawe. Ariko nanone ibyo ubona cyangwa se ukumva bigasa n'amayobera. Muri byo hari ibishingiye ku buzima no ku mihindagurikire y'ibibaho, nibyo bita fenomene. Mu isi tubamo hari byinshi bibamo, ndetse aka kanya nshobora kukubwira ukumva bisa naho ari ibitangaza kuri wowe. Nyamara ibi ngibi bisanzwe bihari, bivugwa, byandikwa ndetse n'ibindi. Ngiyi impamvu nyamukuru yatumye mfata akanya nk'aka ngaka ngo nkwibutse ko nabyo bibaho. Yego, nabyo bibaho. Mu kiganiro isi tubamo uyu munsi tugiye kugaruka ku gice cy'ubuzima. Ahangaha tugiye kurebera hamwe umugore ufite amabere manini kurusha abandi ku isi. Uyu nawe afite agahigo. Ese wari uzi ko ibi ngibi bibaho? Nabyo bibaho, nta handi wabikura, ni mu kiganiro cyacu isi tubamo. Icyo ngusabye ni iki ngiki: kurikira byinshi mu kiganiro cyacu isi tubamo uciye kuri channel yacu ya YouTube ariyo KB50 TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukazajya ubona byinshi bitandukanye mu byo dukora. Nitwa H.Man, ikaze mu isi tubamo. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro isi tubamo cy'uyu munsi. Nk'uko natangiye mbikubwira, tugiye kurebera hamwe umugore waciye agahigo mu kugira amabere manini ku isi. Birumvikana benshi mufite ababyeyi mwakomotseho, ariko byagorana kugira ngo babe bahiguye umugore, ndetse bishobora kuba bitanashoboka. Iyi si tubamo ifite abahanga benshi mu bijyanye no gukora ubushakashatsi ku bintu byinshi bitandukanye. Urubuga www.guinnessworldrecord.com rwo rufite abahanga mu gukora ubushakashatsi mu bijyanye no guca uduhigo ku isi. Maze aba bahanga barangiza bakabyandika mu gitabo cyabo kizwi nka Guinness Book. Iki ni igitabo cyandikwamo ibintu byabayeho bigaca uduhigo, cyangwa se ababayeho bagaca uduhigo ku isi. Niho ubisanga. Nanjye njya kugukorera ibi ngibi nifashishije iki gitabo, ndetse nca kuri urubuga rwabo. Njye ubwanjye ubwo nari nicaye nibajije iki kibazo nti: muri benshi ku isi tuzi, twabonye, twumvise, uwahiga abandi mu kugira amabere manini ninde? Njyewe uko mbizi, yaba umubyeyi wambyaye ndetse n'abandi bose nabonye, byagorana. Uru rubuga Guinnessworldrecord.com rwahise runsubiza ako kanya rwihuse ruti: ni umunyamerikakazi w'umwirabura Anne Hawkins Tuna. Uyu yamenyekanye cyane ku kazina ka Norma Stitz. Nabikubwiye, ni umwiraburakazi. Anne Hawkins Tuna yavutse tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 mu 1956. Avukira ahitwa Atlanta muri Georgia. Nk'uko nabikubwiye, yaje kumenyekana ku kazina ka Norma Stitz. Uyu munsi tuvugana, Anne Hawkins Tuna yujuje imyaka 34 y'amavuko. Anne Hawkins Tuna nyuma y'imyaka 43 ageze ku isi, nibwo ubushakashatsi bwaje gukorwa n'abahanga b'iyi kampani ya Guinness. Baje kugira gutya bapima amabere y'abagore benshi ku isi bakekwagaho kugira amabere manini, ariko byaje kurangira uyu munyamerikakazi Anne Hawkins Tuna cyangwa se Norma Stitz ari we wegukanye aka gahigo. Hari mu 1999. Amabere y'uyu mugore Anne Hawkins Tuna hari abavuga yuko ngo yaba afite uburebure bwa santimetero 177.8, nubwo hari abavuga yuko amabere ye yaba apima santimetero 109.22. Ibi byose ni ibyatangajwe na Guinness Book.
amabere y'uyu mugore ni amabere kamere kuko atigeze akoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ngo yongere ingano yayo. Oya, ni amabere kamere. Anne Hawkins Tuna aganira n'aba bahanga ba Guinness dore koro yatangaje ko yatangiye kumera amabere afite imyaka 9 y'amavuko gusa. Ibi ntabwo bisanzwe. Yakomeje kuvuga kandi ko ari mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza yatangiye kwambara isuku ku mabere ye. Yatangaje yuko ngo yanganaga nk'ay'umugore. Ibi nabyo ntibisanzwe. Nagira ngo nkwibutse ko nabyo bibaho. Hawkins Tuna ubwo yari akiri muto yagiriwe inama n'abadogiteri bakomeye ku isi ngo agabanyisha amabere ye, ariko arangije arabyanga, avuga ko adashaka kuvangira umwimerere Imana yamuhaye. Anne Hawkins Tuna nubwo yari afite amabere angana atya benshi mwanga muri uru Rwanda rwacu ndabizi, ntabwo byamuje kubona uwo bafatanya urugendo ruruhije rw'ubuzima, kuko uyu mugore yaje gushakana n'uwitwa Alan Tuna. Muri urugendo rwabo Alan Tuna ndetse n'umugore we Anne Hawkins Tuna, muri urugendo rwabo baje kuronkeramo umugisha, kuko byaje kurangira bibarutse abana 2 b'abahungu. Gusa nk'ibisanzwe mu buzima bwacu nta kurama kudapfa, twese turabizi. Byaje kurangira Alan Tuna agize gutya asezera ku isi yiciraho. Ndashoje ikiganiro cyari Isi Tubamo. Uyu munsi twarebeye hamwe umugore uhiga abandi mu kugira amabere manini ku isi. Uyu nta wundi twamubonye ni Anne Hawkins Tuna, umunyamerikakazi. Ndimo ngenda nsoza. Icyo nkusaba ni cya kindi, gira gutya udusure kuri channel yacu ya YouTube ariyo KB 250 TV, maze ukore subscribe, ubundi tuzajye tugira gutya tukugezeho ibintu bitandukanye. Nawe uzaba uduteye inkunga. Nge nari H.Man, ndabashimiye.